መስማትም የትህትና ምልክት ስለሆነ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። My title of message is the impact of divine encounter. የመልእክቴ ርዕስ መለኮታዊ ግንኙነት የሚያስከትለው ውጤት። Divine encounter. Would you say with me divine encounter? መለኮታዊ ግንኙነት። Divine encounter. መለኮታዊ ግንኙነት። Hallelujah. Amen. We will look different principles from the Bible. First, what divine encounter means and the major impacts of divine encounter and the pathway of divine encounter. ስለ መለኮታዊ ግንኙነት በተለያዩ ሁኔታዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጥቀስ ለማየት እንሞክራለን። Divine encounter is life-changing experience with God. መለኮታዊ ግንኙነት ማለት ህይወትን የሚለውጥ ከእግዚአብሔር ጋር የሚከሰት ግንኙነት ወይም ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ማለት ነው። Divine encounter means when the sovereign God breaks in to reorient our purpose, especially to make us a blessing for nation and to the world at large. እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ገብቶ የህይወታችንን ዓላማ አስተካክሎት ለትውልዶችና ለአገራት የምናገለግልበት የምንጠቅምበትና ተጽዕኖ የምንፈጥርበት ንክኪ ወይም ግንኙነት ሲፈጥር ማለት ነው። This divine encounter marks always before and after. ይሄ መለኮታዊ ግንኙነት በፊትና በኋላ የሚል መለየት አለው። Every man and woman of God who had such kind of divine encounter, they have before and after in their life. ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያደረጉ ሰዎች በህይወታቸው ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች በፊትና በኋላ የሚል የህይወታቸው ምዕራፍ አለ። What is in their life in the past you will never find after they had this divine encounter. ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ከማድረጋቸው በፊት ከመገናኘታቸው በፊት የነበረ የህይወታቸው ነገር ከዛ በኋላ አልነበረም። In their perspective, in the purpose of God, in the ministry, you will see clear, visible change in their life. በህይወታቸው ውስጥ በተለያየ የህይወታቸው አቅጣጫ የህይወት አስተሳሰባቸው እንዲሁም የህይወታቸው ክፍል ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖና ለውጥ ያመጣ ግንኙነት ነው። This divine encounter is transformative. ይሄ መለኮታዊ ግንኙነት ለውጥ የሚያመጣ ነው። God doesn't respect any color, status and background. እግዚአብሔር ምንም አይነት ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ቀለምን የሚለይ አምላክ አይደለም። He is ready to reveal himself to anybody who seeks his face. የሱን ፊት የሚሹትን በሙሉ ማንኛውም ሰው ለነሱ ለመገለጥ እግዚአብሔር ዝግጁ ነው። God doesn't say you are educated or not educated. የተማራችሁ ወይም ያልተማራችሁ ናችሁ አይልም እግዚአብሔር። You are rich or not. ሀብታም ወይም ሀብታም ያልሆናችሁ man and woman. ሴት ወይም ወንድም አይልም። He is ready to manifest his glory to anybody who seeks his face. ፊቱን ለፈለጉት በሙሉ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል። Many times when we think about divine encounter, we think that such kind of encounter is given to great men of God and great women of God. ይህ አይነት እግዚአብሔር መገለጥ ለብዙ ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች ሴትና ወንዶች ተሰጥቷል። But God revealed himself even to Egyptian servant housemaid Hagar. ለግብፃዊቷ አገልጋይ አጋር ጭምር እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል። Genesis 21 verse 15. ዘፍጥረት 21 verse 15 to 19. ዘፍጥረት 21 ከ15 እስከ 19 ድረስ
when the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down about a boy short away. For she thought, I cannot let the boy die. And as she sat there, she began to sob. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, what is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lay there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. ዘፍጥረት 21 ከ15 እስከ 19 ላይ የሚያሳየው ታሪክ የአጋርን ታሪክና እግዚአብሔር በመላእክቱ በኩል የልጁን ጸሎት ወይም የልጁን ለቅሶ እግዚአብሔር እንደሰማና ታላቅ ሕዝብ እንደሚያደርገው ቃል እንደገባላት እናያለን። She is housemaid in the house of Abraham. እሷ በአብርሃም ቤት የቤት አገልጋይ ነበረች። The same God, the same angel who appeared to Abraham, appeared to Hagar. ለአብርሃም የተገለጠው መልአክ ለአጋርም ተገልጦላታል። Hallelujah. Amen. You see how God cares for everybody. በዚህ እግዚአብሔር እንዴት ለሁሉም ሰው እንደሚጠነቀቅ እናያለን። That he made himself available for every one of us if we seek his face. ፊቱን ከሻም እሱ ለማንኛውም ሰው ራሱን ሊገልጥ ዝግጁ እንደሆነ በዚህ ታሪክ ውስጥ እንመለከታለን። As he revealed himself to Abraham, also he revealed himself to his servant. ለአብርሃም ራሱን እንደገለጠ ሁሉ ለአብርሃምም አገልጋይ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል። Hallelujah. When we encounter this divine encounter in our life, we will come from a weakness to strength, from fear to boldness, from scarcity to abundance, from days to life. አንድ ሰው የእግዚአብሔርን መገኘት ወይም መገለጥ በህይወቱ በቀጥታ ሲለማመድ በህይወቱ ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ። ከደካማነት ወደ ጠንካራ ይመጣል እና ትልልቅ የሆኑ በህይወቱ መለኮታዊ ልምምዶች እንደሚፈጠሩ እናያለን። In order to live meaningful life that will impact nation and this world at large, we need this divine encounter with God. አገራትንና ትውልድን የሚቀይር ትርጉም ያለው ህይወት መኖር የምንፈልግ ከሆነ ይህ ከእግዚአብሔር ጋር የሚፈጠር ቀጥታ ግንኙነት ወይም መለኮታዊ ግንኙነት በህይወታችን ያስፈልገናል። We cannot make it by our own. በራሳችን ልናደርገው አንችልም። How much we are educated, how much we are rich, we cannot make it without divine encounter with God. የፈለገ የተማረን ብንሆን የፈለገ ሀብት ቢኖረን የፈለገ አይነት ደረጃ ላይ ብንሆን ከእግዚአብሔር ጋር መለኮታዊ የሆነ ግንኙነት ከሌለን ይህንን ነገር ማድረግ አንችልም። If you study in history, many men of God and women of God who impacted this world at large and the nation, they had this divine encounter repeatedly. በህይወታቸው ውስጥ ታሪክን ካጠናችሁ በተለያየ የታሪክ አካላት ላይ ታላላቅ የሆኑ የእግዚአብሔር ሴትና ወንዶች በህይወታቸው ውስጥ በተደጋጋሚ መለኮታዊ የሆነ ግንኙነት ወይም መለኮታዊ የሆነ ገጠመኝ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳላቸው እናያለን። We will make a character study from Old Testament and New Testament, two personalities. ሁለት የሆኑ ማንነቶችን ከብሉይ ኪዳንና ከአዲስ ኪዳን ላይ እንመለከታለን። The first one is Jacob. የመጀመሪያው ያዕቆብ ነው። The second one is Paul the Apostle. ሁለተኛው ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። Both of them, they had different, maybe 5 times or 6 times divine encounter with God. ብዙ ጊዜ በእነኚህ ታሪኮች ካየን 5 ወይም 6 ወይም ከዛ በላይ የሆኑ መለኮታዊ የሆኑ ገጠመኞች ወይም ግንኙነቶች አሏቸው። Genesis 28